It's the largest thing since our treaty settlement. He roa te wā. The significance to us in terms of the land that's coming back in, not into our control, but something that we've got a good say in its future is quite significant. Engari kua tai mai tēnei minita o te papata whai. The worst thing I could do is make no decision. Nō te ata nei, I puta te whakatau a te minita a Tama Potaka, ka huri te ahua o ngā poraka whenua stewardship, a ka tautohu etahi hei historic reserve. Kua whakapuakina te whakatau ki te marae o Arahura. E ai kia Francois Tūmahai o Te Tai Poutini, he kōkiri pai tuatahi mō te anamata. I think everybody knows it's been jeepers for four years and 5 ministers to get to this day, so it's been well overdue, but we're really excited of where it's landed. I Aotearoa nei he whenua stewardship te whenua tūmatanui mo te tiaki tai ao e tatari ana mo te whakarite ngā whakamutunga, e tatari ana me pēhea te whakamahinga me te whakahaere. Ko tētahi wāhi hirahira ki te iwi, ko tarahanga e toru. He whenua tuku iho e ko tahirau waru te kauma tahi mano ngā heketea. A ka whai wāhi te iwi ki te whai whakaaro ki ngā whakataunga. Which is, what our tupuna use to transverse the Southern Alps across to Kaipoia. So that's significant. It's a massive block of land. And then there's another 6 or so parcels of what they call heritage parcels. So again, we're going to have to work on management plans for them. Well, what's next is we make sure we bed in the classification, we get that mahi going. The upside is nearly 80% has been reclassified into a new status. Hei wāhanga anō o tēnei whakatau, ko tau atu anō te kōrero a Potaka kia whakatūria kia ono ngā pāka motu hou, engari e a wangawanga ana a Tūmahai. If you turn something into a national park, Ngāi Tahu can't access that and pull it out of the national park, so it's important to preserve some land in a space where those responsibilities can continue to be exercised. So we've managed to make sure they're kept out for now until we can come up with a proper classification for it, which basically is similar to a national park, but it's a Ngāi Tahu national park, and it gives us the rights to access our taonga when we want. Nō nāia nei, I roto I ngā tono 576 mo te whakarite a wāhanga kua pānuitia kia Minita Potaka, ka haere whakamua ngā tono e toru rau, waru te kau mārima. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.